Ia ke second Sohra International Half Marathon Arhajar Arhulai, la flag of the Commissioner Secretary ke Sports Department, Dr Vijay Kumar, Haka jingiadonlang Director of Sports and Youth Affairs, Kong Isawanda Laloo, ke Hema Naik, SDO Civil Sohra, President ke MSOA Bah John Kharshiing, lambat kiwei ki officer sorkar. Ia ki khusnam nongjop, lasam the myntri beri khmih ia tnad Sports and Youth Affairs, ubalong ru kongsan, Bah Shakliar warjri, Haka jingiadonlang ryngkat UMLA ke Sohra, Bah Gavin Mylliemngap, bat UMLA ke Shella constituency, Bah Balajied synrem, ke Director ke tnad Sports and Youth Affairs, ke Kong Isawanda Laloo, ke SDO Civil Sohra, ke Hema Naik, President ke MSOA Bah John Kharshiing, ki dkhot ke MSOA, ki officer ke Sports Department, bat ki nongia shim benta. Akshay Kumar Yadav, Ban Kershan Lang Kongwet, Ternai Kindiat. She gets to take home an amount of 30,000 rupees. And ladies and gentlemen, the winner is Darishisha Yangjo, who takes home a cash prize worth 50,000 rupees. Ladies and gentlemen, kindly give a big round of applause. They truly deserve it, especially our young women who... Jong merek yang kena Sohra marathon ni senyau lam nah. Si tnad yo plan hadu tilak pun. Ben ajong ilmu bertani pun sama abad tadi dia. Nabi bat ci kilong ni bertemen dulu lah ni bertani si tnad ben ya lah aku ni di jong marathon. Kersing juga ketika walang naga silang ikun dan santo armut ikun. Aku punya dia bet kena kepisah picok lah ni pin pendon kam lah mana ni kena kepisah. Sang le pendon kam ke jong pada baik kon le jong kam jong bubuan stom tan pendon kam ke jong le jong bab bubuan ke jong pendon kam cầm chui tiêu tuấn nữa. Tindang continue yang ban participate. Kehadin jong kene ka Sohra marathon. Hidden enlot jong di kongsan mundi merek lam ewe. Hadin jong kene Sohra kadang ada jong di usaha Bombay Delhi lakasan tadi. Hello, this is a very important announcement to all the athletes coming from Nong. We will be coming from Nong. We will be going back to Nong. All the buses taking all the athletes back to Nong are. Kita terai nomor Haka first Sohra International Marathon kawan. Di Haka tukar ngapung ke timing sedikit ngapendep sekitar 10 menit. Ini mentang improve kendian sekitar 10 menit. Dia ngasung tu ba with each day ngala improve higan kata. Dia sangat tayang kau abang. Kado kesan. Mentang sedang yang sampau. Kamu dah jadi kesan atau bidang terang menyusun mentah susu apa? Oh ngan sim baik. Ini kadai ke pasien juga.
beside kejingruai beside singing kani kadi pasun janga bang mare mar kani kadi kesin buan rio bang ngalasi mentang kini full marathon do sapu ar kilometer lalai sin kani ka ar kilometer lalai sin kamu lalu rio sin